DA ikuela gore bukana ya ga jaana ya dintlha-kaelo tsa ditona ke gore ministerial handbook e phimolwe. Lekoko le latofatsa mopresidente ka go dirisa baduela lekgetho go duelela matshelo a manoponopo a ditula tsa kabinete. Lekoko la re fa mopresidente ka fetola bukana eno, ditshiamelo tsa ditona di ka okediwa, mme seno se jela baduela lekgetho diranta di le dimilione di le 87 ka ngwaga. The DA is today directing an ultimatum to Ramaphosa in his personal capacity to first of all apologize to the people of South Africa. Secondly, to scrap the ministerial handbook in its second form. Lekoko kganetso leno la semmuso le netse Ramaphosa go fitla mo bokutlong jwa beke go diragatsa dikopo tsa bone kgotsa go lepana le mogwanto wa baagi. Ramaphosa has until Friday, 21 October to meet the DA's demands. Diphetogo tsa bukana eno di tlhageletse kwa setlhoeng mo morago ga dipego tsa gore ditona di tlile go abelwa metsi le motlakase wa mahala. Seno se diragala jaaka maAfrika borwa a itemogela kgaogo e rulagantsweng ya motlakase. DA ya re seno ke tiriso e botlhaswa ya dithata. We were able to uncover and expose these costly amendments. That the president has dictatorial powers to force taxpayers to pay millions more for ministerial perks without even having to report it to parliament. Lekoko le itsisitse gape fa le tlhatlhetse kgetse ya ngongorego le kantoro ya mosireletsi wa setšhaba.